Sen sezdir Sangelgen ayılga hazırda ayılda eyvallah da yaşonun taptığı günlerin ötkürgün sunun ayılga yaşonun taptığı günlerin ötkürgün sunun ayılda ayılım altın beşigim ağlar kurgutun geçigim Baba kulurun sonlardayım atır denizim Ayılım altın beşigin Almaz kızgutun geçigin Baba kulurun sonlardayım atır denizim Leppali Dağlar vay bu götürgün Yıldızlar bağlı Жақынырақ тұрсana. Bakılığандай adamlar Keremetlerde törelgen Basmayın ters bey. Belki bütün kulübüm dağılır. Belgile. Uzak kalma. Ame urmat malakası. Suicide olup kettiler. Hükümlet basış gerek. Söz baş gerek. Verilgen vakit hükümlet tatlaş gerek aman. Saldırı olsun. Tamam mı? Saldırı olsun. Ama o bekle yaptı. Geliveriştirek akırından Doğru, bir olsun. Hay mikrofonu. Buna. Ağzını içine tavasan. Oldu. Normal da kemiret bak. Hey, namus var mı ya? Ne bu bile? Sözümüzler kılında. Ana. Yapmayın bro. Gelgizler, kargızlar, içinizler. Sizler için bugün hafta ona bekler. Tofe bekler. Bekleşe bekler. Beklesinler, inecektir. Personelciler Belediye 2004'ün damasında ilgilikle test olduk yaratmasanlar
önümüzde bargen var. Ya. Aa. Kana kopta. Ya. Ben onu. Savaş gerek. Vakitimiz az kaldı. Gol. Boş. James pegou, hein? Burası. James pegou, hein? Nós dois! Kırgıldın nağız, sorğunlama koçat boy, sorğuldun nağız, kömüründen ususun, bettirdin nağız, sögüldögü yürekti, zırpettirdin nağız, bir görgende özümdü, sügüzdün qadan nağız, billigi çok payı çok, güygüzdün qadan nağız, çok ucurgan kızlardan bellindin qadan nağız, çolpan balı gözüngö, sügüzdün qadan nağız, vayda nağızdan nağız, ayda nağızdan nağız, vayda nağızdan nağız, ayda nağızdan nağız. Hey Niko! Haydi ortalarına şuraya! Attı şuraya! Ay gel atak kararlacı, sürekli Fraus, Donda Fraus. Emre diyenaklar, balağı mamuğa yap gelip başlaylarınızda. Belki betul kullanın, dağılır. Belgile, belgile. Uzak, belki. Haydi bakalım, kaçındı bütün baskını kendine. Hey, Urmatova! Ame, urmat, malakası. Hazır taptaşa. Şunu sayıda ol kötüler. Sözümüzler kılmında. Ana. Yapmayın bro. Fikir profesör atılıyordu. Gelginizler, gargınlar, içinizler. Sizler için bugün hafta 10'a bekler. Kafe bekler. Bekleşe bekler. Beklesinler edecektir. Kesinlikler Belediye 2004'ün damasında. Sevgilikle. Tez olduk yaratmasanlar. Mıhtı basılgan eken ola. Hey, önümüzde görse bargen var. Ya. Aa. Kana kopta. Ya. Ben onu.
Savaş gerek. Vakitimiz az kaldı. Gol. Beş. Cengiz Beko, hey! Sizler Yimte bas olgan ey. Beş otura taş sürek tekti. Hareket. Bunların sınır geçer. Bana sal çeç. Cevapla cerden vergile. Düştü. Bana sana. Bana sana. Abdüle batı. Cengiz şu an kendini aç kere verecek. Bayılacak bir şey. İçine vur. İçine vur. İçine vur. Taşa kana? Keyingi oyunda hurmatlı Baykelerimiz 83'tür. Oyunay turçu teknishlaringizlardan chetkirib tayyor bo'lib tursanizlar. 83'ler kimler men oynayotgan ey? Manaydi Bekirbekin deb chaqasiz. Hurmatli vatandoshlar, ayolning o'yinlarida ularni tartib etamiz. O'g'illik tomondaysizmi? Abdan sonra. Hamma otasi? Takangmi? Ana sana. Aygırıngni bir atar çizigit. Açılıp verdi. Çavuş gerek. Toz kaldık caratınız. Nasır. Sal. Aslan Cengil oyun bozdu da. Жақта келеді екен. Vakit gelip çekti oyunu sizden var. Oldu. Bu oyunda hemen de Cengiz'e geçti ya. Şaşbaş gerek. İlk miktarlarının 92'ler. Oyun geçirtleringizler oyun talasına.
Ötkünlüğün cayma örtüsü yok. Atlan koç. Oy oşa atım çok boluyor da. Bana hiç yok diye. Mana hurmatli takımga beken basınız attı gayrı çapqılamız. Geliş gerek, hurmatli salish gerek. Hurmatli salish gerek, Takımı bir sorup var. Saç batırma neyle bir takım olur. Şans gene bak, ötesine bak. Oğlum karma kırdı. Yok atın, sen de yapın. Emne uğradık ya, emne bir notağız. Bak hareket var mı? Mustafa da tezekten. Bunda olup duran bolsan bana da işte tak. Hayır araç, şaşmayın en atlarım. Ya buna takımda beken basılmış gerek bu oldu. İyi. Toptan sürüntüş gerek basıldıkça. Arkasından düştün atlar da kalktın. Ay yüzüm sonuna campay. Yok böyle bu gözünü. Ya soluktan atasını oluşlardan korkuttan batır. Yani bu gözünü böyle vurulup kalır mı? Bak Çıkçırgın. Mustafa ikelerin biri de çöp. 83'lerde başlap puan çağır. 88'lerde vurma puan. Bir baktım korkunçlar öğretmenimizler, belgeler. Ya nasıl? Gırçıldaşkan. Doktor öyle Kovan salınız. Takım dibekendirek basınız. Hurmatla cüratta mındayda. Hurmatla. Ay getiriniz beri. Tegeremiz gerek, ağrı kaçıp, değeri kaçıp. Bir kız gördüm Bişkek'tin bazarından, birge жүрген көп kızlardan katarından. Kança jigit tömürden öter eken, kayga tartıp al kızını yazabından. Kapkarelli kaşları, taltan eldin çaşları, kızıktıra dadandı kalıptan başkanı. Kıyal çırma var günün ay, kıyım balıp saldım akmağı. Gümüş elme giymegi, göllü göyle giymedi, jaltıragan karegimden caralamsam bilmedi. Kinde surayım kim otay, kim botu kenanın süygönü. Hep böyle. Kalsolu perimimden baskanından, tüşkönдөй Bişkekimnin asmanından. Yolun taraf çürümün boşalmayacak. Hep böyle. İstikallı bulağına atağından. Akfetinin kızığı at başının biligi. Akfetinin kızığı at başının biligi. Koymaksın al çoluktan yoş taraftan geldi bir. Kim bolsa da almasın da yapa kendim bolsun gelini. Kim bolsa da almasın da yapa kendim bolsun gelini. Ушундайлы диплом менен сыйланат Жералак оюнунда Жомлак айыл 1998 жылкы жигиттер моундар арасында ынтымак оюнунда 3-чү орунду багындырганы үчүн 1992 жылкы команда Кылсабекилер 3-чү орун кут болсун. Диплом, медаль, акчалай сыйлык кол чабар болсун. Кол шарттуу кетти, жигиттер. 5000 so'm akçalay sıylık.
өз кезегин биринчи орунду багындырган капитан команда Мишковага кол чаап коюңуздар. туғандарым, ағалар, инелер, достар, ең негізгісі бияқтан бүгін бөді қырсығы жоқ ойын өтті. Барымызға Алла тағалам жашауымызға береке берсін. Балбандар күштен өреді, Жомбылағайды ынтымақты болу. Жақсы аттарды барып шығаралы. Бұйырса республикаға танылған Жомбылақ дегенде республика тітреп тұрғандай. Бұйырса ошондой жылқы жігіттер сіздерге Алла разы болсын. Молодец! Ошол рахмат жігіттер. Қол чаап қойғылач күресті Аламамай тапсырал, Тұткын 1992 жылқы Нұржан ағамызға қол чаап қойғылач. Қол чаап қойғылач. Шынымен мықты қорғады. Мықты ойыншы. Мықты ойыншы. İlger kulakçı. Мықты ойыншы. Көкбөрі жеріла ойыны өні көрсін. Мұнашындай таразаға чейін жетіп бүгін ынтымақтың белгісінде бірінші орын 88-ші жылқы диплом авторына олжаулар бар ма? 88-дерге олжау керек. Ерлан аға қол шағып қоғылач. Алыстан бері келіп мықты қалыс Жүдөгүз районунун мықты ойыншысы, мықты ардагері 35 жылдан бері көкбөрі жауапты. Қол шағып қоғылач. Жеңшелер құтты болсын. Анам 80 Сапсан арғымағымына диплом 98-дердің атынан мықты арғымақ қол шағылар болсын. Құрметті жалпы Жомбылақ айылының тұрғындары, тамашындайлама көкбөріге келген меймандар, бүгін 1998 жылғы инелеріңізден өткөрген жерұлақ ойыны мықты деңгейінде өтті деп ішенем. Бүйірман болып келген ағаларға жалпы Жомбылақ айылының тұрғындарына бір қол шағып разышылық білгісі қойылы. Көкбөрім, көңіл көрсін. Анан өш тұрған 98-дерге рахмат. Бүгінгі жерұлақ ойынында ең мықты арғымақ деп табылған қылшабасыңар онан айтайын, мықты арғымақ Сапсан бір қол шағып қойылған. Сапсанды жетелеп келген. Құрметті жалпы Жомбылақ айылының тұрғындары, тамашындайлама көкбөріге келген меймандар, бүгін 1998 жылғы инелеріңізден өткөрген жерұлақ ойыны мықты деңгейінде өтті деп ішенем. Бүйірман болып келген ағаларға жалпы Жомбылақ айылының тұрғындарына бір қол шағып разышылық білгісі қойылы. Көкбөрім, көңіл көрсін. Анан өш тұрған 98-дерге рахмат. Бүгінгі жерұлақ ойынында ең мықты арғымақ деп табылған қылшабасыңар онан айтайын, мықты арғымақ Сапсан бір қол шағып қойылған. Сапсанды жетелеп келген. 80
Апсан арғымағына диплом 98-лердің атынан мықты арғымақ қол шабуылдар болсын. Шындайлы диплом менен сыйланат Жерулак ойынында Жомлак айыл 1998 жылкы жигиттер муундар арасында ынтымак ойынында 3-чү орунду багындырганы үчүн 1992 жылкы команда. Кулсанекилер 3-чү орун кут болсун. Диплом, медаль, акчалай сыйлык кол чабуулдар болсун. Кол чабуулдар кетти, жигиттер. 5000 сом акчалай сыйлык. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл ааламды жараткан Аллах субханала чексиз мактоолор болсун. Ушул айылдын өсүп бараткан жаштары, келечектеги өсүп бараткан жаш балдарга үлгү боло турган силер. Ушул оюнуңар эң жакшы оюн болду. Башкаларга да үлгү болсун. 88 жылкылар чындык ушул чындык акыйкаттык. Күчтүүсү жеңсин деген жок. Бул жерде Алла Таала чечип атат да. Үчөөнү болгон жок. Эч кимдин өтпөй. 98 жылкылар силерге да Алла Таала өмүрүңөргө жашооңорго береке берсин. Эки дүйнөдө кем кылбасын. Эмне максатта ушул ынтымак кылып аткан болсоңор, ошо максатыңарга жеткиле. Айылыбызда ушунун артынан көп жакшылык келсин. Баш байге. Менин оң колумда тагылып турат, мына ачкыч. Ушунун артынан көп жакшылык келсин. Баш байге. Менин оң колумда тагылып турат, мына ачкыч. Мыкты суйтагадагы дагы бир медаль. Ерланова кол чабып койгулачы. Алыстан бери келип мыкты калыс Жүдөгүз районунун мыкты оюнчусу, мыкты ардагери 35 жылдан бери көкбөрү чабат. Кол чабып койгулачы. Жеңишиңер кутlu болсун. Анан